Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong yalam mat kidukhat kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization ha kasingi tho dieng kila poisha sortura ha West Garo Hills bani shimenta ha kajing yalang ba balakhot da Garo Land State Movement Committee bandawa ya kajela Garo Land kabanlong ha kasingi satjan ya kahito la yalam do President Rangba uba don bok dekhar bogla penpau ya kajing kershan ke bating na kabenta kate kajing dawa jela Garo Land uba don bok ulaong ba kajing kershan ya kani kajing dawa kalong namar ki Garo kidon la kajong ke paket barki khasi kidon la kajong nadu balai soya ke dolar instrument of accession bat ka sarkar India ha ka bayade bat uput usam uloong ba undai pet tang uni ubala don lupa bat palat ni duna ya kata nakalian kajungi hi mentagasi nagaya HITO Hinyo Trap Integrated Territorial Organization ilawan seni satura ban ai kajing kershan bande kata ka support met pemisian hakai lor kajing tawa Garolan balagi wan kershan kumba pilih mentan kajing kershan kajungi hi ba bakinyo laka jong ka Garolan nomor baki dan laka jong ka paket lande kata ka unique history jong Garo wat ngiru dan laka jong ka unique history jong yu khasi nadu ubaya soya ka instrument of accession but ngingin keren dia kata but you put usam under the existing boundary nothing not more not less kai kajing kwa jingi ngi la share with snow hakaju ni kapang baka ai ke ba kila dan ya soy na do ko kisiem ngin keren dia kata dan basai ngin bat thik bat ngin siap pembe jeru ba ki la share ki bon ki bawan sim beta kun ba NFSS na ki ki kenhon ko eru kat kai ka ba kanu khamha da ya mamta kasi ni watang pandia ai kumlei pat bani kanu dang ni ki perlok no po GSMC Garo State Movement Council committee ya te nistana bat kai ka ba rasai ngin yakran pata dengan terus no lengba ka jingkran hakarali pa besimo